Ole masayin si bai vakule. Voina chuan YouTube channel create dan le YouTube a video upload dan kan zirtir dona ngundoi lowen donia. Ama saber chuanin YouTube a kan lutanga. YouTube a hian luturani ama saber chuan a poimo chu Google account na ngai turnia create don chuan email den na ngai ni. Chuwan chuan Google email den na ngai tur. Chuan ki lai sir ki la khian kan met lenga profile lo langa keima chuan nang nia chuan ila nei lo wangin alang lo mai the ma se in Google email address tan tir ming tir kha alo lang mai nga ta kain lu tanga e ka channel ma sa nia kan bek lenga kan lut lenga lai profile la khian ati da kan chil to don ne chuan Sullivan chan boi ti zo angem barin munga ta khian Victoria tahianin in email in Google email ka thar kha click turne flowers mix ti hi siam tharnia click anga hemi channel name dei chu thak dan dan lom na kena kan chil sel tur ngai la tihan lo in load chatwa ki anga ya lut lenga ti khian profile a khan profile a lu khanin your channel tin munga tain lut le don your channel a hian lovers mix no subscribers inia no videos tayan anoi berakon etti da kan shildone tu na chuan video upload tan in shilanga etti a koin lutanga dan du video in upload tanga ma se naki na in boilo turin copyright omang chi reng re chu upload lo turnia mani product nei hi luwa chowang chuan Google AdSense na kina influence om thena turin copyright om lo kha in lo upload thin don nia tian du ka tlika kai chon te hian lo langa tuna YouTube update thrai chuan te hian trim na turte effect edit na tur tlem kha som to tian in du video in da to kharin in du chen kha upload the tian ya trim the ya in du na la ya kat thai tin ani chu tian chumi zo chuan a point mo ber pakhata chuan create title tin hunga create a title ti ayanin in video upload kha enge ni a title ani na kha in ziak to ne he point mo ma YouTube pa video upload mol top lo tur nia ming tiang video ming kha in ziak to ne mi hip thai turak ber in ziak boops and ABS TikTok videos ti kada done e chu nang mani video upload amil zel khanin video in upload mil zel khan title chu zia to mai torne chuan TikTok video ti zia zo hian pani na chuan description tin hulenga ta hian in da tel du chuan hi chungai lo ma se da ka da tel du in ti choi in video ni pung le a description khamia soi zan na tur ang chi te mi video lyrics video te in lo sia mai post ani chuanin ang te credit te pek na tur te link in da tur te ni kai chuan just for fun ka ti mai nga mai chun du in da nga chuan a pathum na chuanin public tin hulenga public ti he point mole mema public ti hi kovel pum hu thei tura upload tur ni private in upload chon tu mai video kha an mu thei don lo ti hriala chumi in ti zo vek nuwa upload tin mulenga in upload to mai don ni in upload tanga upload hemi video ai load chung hi a process chung hi nga tur ria neta that ve deuh te nga ya neta that lo chuan a load muang don ni i upload kha muang don ni zu tia rang pai hi inga kangai mi zo hian apol takin na lo in process le do ni mol mang doi kan soinga uluk te lo ngai thanga 95% ein lot to 100% turnia emi lo zo hi ein lot hi nga charger turne tian ein lot zo to mien en thei to tina edu nui share thei to boka chuan YouTube channel nei ya ti hian video po in nei to bok ti na ani chu chuan
hetia siam zo to chuan kan be kanga channel ming te poila thlak thei veka kan be kanga heta YouTube studio ti YouTube studio kan lu to ne YouTuber so ne ngai turnia Play Store a Google Play Store download to roma YouTube studio kan lu tanga YouTube studio chang hianin ne china kan video edit kha kan video upload ka sorry kan edit chadon ne I kain bonus na nga ni sela I atlang pui tu win video an upload chen ka tin tek mak ngai lowa ta hian kan tek anga channel masalo ma khung e helai circle a hian profile a hian mingbul zona bar a ke metanga ni china channel thar kha lovers mix tika select on ni account kamo kan account thar kha tikhan kan select to a chuanin kulai ko kan video oma kan upload so che kha kan edit le ngal vat to ne chuan zero view like ponom lawa chikan kilai pencil ki in muai mo chung bera kan pencil ki katas na rai ngun doi lo wenanga pencil kin metang chuan in edit na tur nia ti hian om to do ne ta chang hian description le title te pot thla vek theya chuan an hoi bera khanin add text tin munga in text do ni video hi mo a hit thei na tur le mi atam theng ber na answer sa an munga chung chung thena turang chi I video upload kha a hit thei na tur ani berang chu boops te ABS te atianga 6 pack demo hetia itek hianin na to ba hianin koma hi da zel tu ne koma hi mo da zelanga chuan tuna update ra hian exam ya tek thei ka shelo tam theng ber te kanga tianan mi zai te da chuan mi zo zai te mi zo la thar 2020 te tianga mo ka chu I thu ni sela ka tek tu lo ve ti poi tek lo nga eng zong ti zo nuwa khian akila ki tai achunga khianin safety om lea ei du to kai tek nuwa ki lai safe I can save to mai tur ne jokes ti lenga tu chen tek thei ka ti kha chuan save to do ne safety ki kan metanga ei load ki nga tur nia edit save ti ain zia hun huna khianin ain save to ti na o kitia in save to chuanin kan back tonga edit video chang kia chuan YouTube studio chang bok kianin helai hianin advanced setting a hianin comment te on ve vek tur nia mi lo comment thei don lo wai on lo chun mo ka on pathum hi nge ni on ve vek don nia helai pol pathum ko chuan ka video mi lo clear sa ka vain ka lo me ma chuan ka channel thari mi lo subscribe sak vela notification bell ka mi lo on sak ve bok don nia chuan video chada udo le tiang I tutorial lampang ne kain mule chau don nia You should grow feathers and see this too.